Pozdrav svima! U posljednjih nekoliko godina, unatoč promjenama koje je Samsung uveo u svoju mid-range ponudu, izbjegavam njihove telefone. Ne smatram ih lošima, no do sada sam uvijek računao da su Xiaomi i Redmi telefoni jednostavno bolji u svemu, a mogu ih nabaviti za manje novca. Nakon korištenja novog Galaxy A71 shvatio sam koliko Samsung u biti pazi na detalje i gdje Xiaomi, Realme i njima slični brendovi skrivečki režu troškove, a da to korisnici ne primijete. Nemojte me pogrešno shvatiti, ni Galaxy A71 nije savršen telefon, a ni baš jeftin telefon jer službeno košta od 400 do 500 eura, no u nekoliko točaka nudi ono što nijedan drugi proizvođač ne nudi. Dakako ima jednu poprilično lako urezljivu manu na ovom modelu, no o njoj ću nešto poslije. Ja sam Ivan sa Bytebox.com, a ovo je naša Samsung Galaxy A71 video recenzija. Rijetko kada recenziju započinjem pričom o hardveru, ali jako sam uzbuđen oko hardvera u Galaxy A71 pa ga odmah moram riješiti. Što se tiče specifikacija, neću provesti 5 minuta da vam nabrajam megaherce, vrste, jezgri i sve ono što sami možete pročitati za minutu, nego idemo na one bitne stvari. Pored prostornih 6 ili 8 GB RAM-a, 64 ili 128 GB interne memorije, koju možete pak proširiti microSD karticama, Dual SIM mogućnosti i velike baterije od 4500 mAh, poprilično bitan član ove obitelji je Qualcomm Snapdragon 730. Ovaj čip, za razliku od Samsungovih Exynosa, se znatno manje grije, sporije troši bateriju te nudi stalnu i visoku brzinu pri radu. Uz to Snapdragon 730 otključava jednu jako moćnu stvar kod kamera, ali o tom nešto poslije. Odlično vrti sve igre, a čak i Fortnite, kojeg baš i ne volim, se vrti odlično na medium detaljima. I pri nešto duljem igranju se telefon gotovo nimalo ne zagrije. Prostora ima na pretek za bilo kojeg prosječnog korisnika, procesor radi jako brzo te se cijeli sustav i sve aplikacije pokreću brzo i rade glatko. Baterija unatoč poprilično velikom zaslonu i snažnim komponentama uz Always On display može izdržati dan korištenja, a bez njega će lako izdržati i 2 dana. Imajte na umu da A71 nema LED lampice za obavijest, pa će vam Always On display biti itekako potreban. Osim kao ja, nosite pametni sat ili narukvicu koja vam te obavijesti proslijedi. Konstantno sam imao uključen Wi-Fi, mobilne podatke, Bluetooth, lokaciju te mi je Always On displayom A71 izdržao od 4 do 6 sati uključenog zaslona, a bez njega od 6 do 8, a čak i 9. A to bih obično razvukao na 2 dana korištenja. U pogledu hardvera same pohvale. Šaljite nam još Snapdragona u Galaxy telefone. U ovom području Galaxy A71 nudi impresivan paket senzora kako na stražnjoj, tako i na prednjoj strani. Glavna kamera od 64 megapiksela sa f1.8 otvorom blende hvata poprilično žive i detaljne fotografije. U zahtjevnijim scenama vidljivo je da Samsung pokušava umjetno izoštriti detalje. Po noći, uz mirnu ruku možete uhvatiti dovoljno detaljne fotografije, ali ne očekujte tu rezultate kao kod Galaxy S serije na primjer. Noćni način izvuče nešto veći broj detalja, no možete ga koristiti samo za statične scene, što znači da vam u klubovima i neće biti od neke koristi. Što se tiče video snimanja, 1080p video zapisi izgledaju odlično, te iako A71 može snimati u 4K rezoluciji, onda se odričete stabilizacije, a to bi bila itekako šteta jer ista zaista dobro radi svoj posao. Širokokutna kamera sa senzorom od 12 megapiksela daje solidne rezultate u dobro osvijetljenim uvjetima, no poprilično pretjera sa intenzitetom boja što uopće ne daje prirodne fotografije, no moram priznati da su oku itekako ugodne. Njom možete snimati i video zapise, samo oni nisu stabilni ni detaljni kao oni iz glavne kamere. Tu je i makro kamera od 5 megapiksela koja će poslužiti ljubiteljima istih takvih fotografija, a smatram da je ova mnogo korisnija od onih 2 megapikselnih makro kamera koje Xiaomi ugrađuje u svoje telefone. Također, najbolje rezultate daje po dnevnom svjetlu.
S prednje strane to je poprilično velik 32 megapikselni senzor smješten u rupicu u zaslonu koji hvata poprilično dobre i detaljne fotografije. Zanimljivo je da A71 ne ostavlja onaj umjetni dojam kod selfie fotografija kao što to čini Galaxy S i Note serija, nego su boje na licu prirodnije te detalji poput kose i brade budu znatno bolje izraženi. U noćnim uvjetima dobar dio detalja se izgubi, ali tu u pomoć stiže ono o čemu ću naknadno pričati. Video snimanje prednjom kamerom je solidno u dobrom osvjetljenju, a kvaliteta mu očekivano znatno opada po mraku. As u rukavu kojeg A71 ima zbog Snapdragon procesora je mogućnost korištenja Google kamere. Kako je telefon itekako nov, tako mu ni port Google kamere još nije bez mana, ali će s vremenom sigurno postati znatno bolji. S Google kamerom ćete tako dobiti još više detalja u zahtjevnijim scenama, te znatno bolji dinamički raspon u gotovo svim uvjetima. Iako Google kamera zna pretjerati s HDR-om, korisnicima i onako takve fotografije daleko više odgovaraju. Tako će itekako sposobne kamere u Galaxy A71 postati još sposobniji. A znate tko je još sposoban? HT Aeronet koji je sponzor ovog videa. U Aeronetovoj ponudi ćete uskoro moći pronaći i Galaxy A71 pametni telefon kojeg ćete uz njihove povoljne tarife moći znatno lakše otplatiti i uz odličan hardware i software uživati u blagodatima 4G mreže preko koje ćete dijeliti sve te fotke koje njime okinete. Više informacija možete pronaći na HT Aeronet službenoj stranici. Sada smo stigli do onog dvosjeklog mača te otkrili kako je točno Samsung rezao troškove, nadajući da korisnici to neće primijetiti. Riječ je naravno o dizajnu. Nemojte me pogrešno shvatiti, u pogledu estetike i ergonomije, odnosno osjećaja u ruci, Galaxy A71 je fantastičan. Em što izgleda jako lijepo, ima blago zakrivljene konture na poleđini i ostavlja odličan osjećaj u ruci, problem mu je u materijalu. Siguran sam da većina prosječnih korisnika ne bi ni shvatila da mu je stražnja strana izrađena od plastike jer je riječ o jako kvalitetnoj plastici koja ostavlja dojam kao da je staklo. Prednost je što stražnju stranu nećete lako razbiti, ali hoćete izgrebati, pa tako će čak i ključevi od stana ili auta u istom džepu ostaviti udubine i na stražnjoj strani. I na prednjoj strani se vidi sličan problem jer je Samsung ugradio Gorilla Glass 3 staklo koje je jako izdržljivo na padove, no daleko od Gorilla Glass 5 koja se nalazi čak i u jeftinijim modelima konkurencije. Sve ćete ove probleme riješiti zaštitnom maskicom, ali onda ćete uništiti sex appeal kojeg ovaj telefon ima na pretek u svojem ogoljenom izdanju. Samsung Galaxy A71 ima najljepši zaslon u midrange segmentu i to je jednostavno tako. 6,7 inčni Super AMOLED zaslon Full HD Plus rezolucije je odlično osvijetljen, ima jarke i životpisne boje te odličan odziv pod prstom, te sadržaj na njemu jednostavno oživi. Kako prekriva većinu prednje strane, uživanje u multimediji na ovom telefonu je jako blizu fantazije. Šteta što mu je glavni zvučnik poprilično tanak jer bi onda A71 u ovom pogledu mogao konkurirati Galaxy S liniji. Zato je tu 3,5 mm ulaz za slušalce kojeg S linija više nema, pa uz par dobrih sluški ćete itekako uživati u multimediji. Na tom istom zaslonu ćete uglavnom gledati u Samsungov One UI 2.0 koji stiže s Androidom 10 te ima tonu naprednih funkcija kome trebaju, olakšava korištenje jednom rukom na ovako velikom zaslonu te radi kao podmazan. Ono što sam u softveru primijetio je da ima čudan RAM management te nekada sam u RAM zaključa određene aplikacije, a druge pak izbaci. Na sreću one se svakako jako brzo pokreću pa to u krajnjem slučaju ne čini neku razliku. Prije samog zaključka spomenut ću i optički senzor za otisak prsta u zaslonu koji je jako pouzdan, ali ipak je samo optički pa ne očekujte instantno otključavanje. Naspram drugih, ovaj je itekako brz, no i dalje su oni klasični znatno brži. Face Unlock je također tu, no unatoč odličnoj prednjoj kameri i ne radi toliko pouzdano kao sam senzor na zaslonu. Iako je i sam Samsung uštedio u pogledu materijala na A71, one bitne stavke poput zaslona, čipa, dobrih kamera i glatkog i korisnog sustava jednostavno ne možete naći u tako dobrom paketu nigdje drugo. Znam da je na našim prostorima i ljuti konkurent Xiaomi počeo ugrađivati AMOLED zaslone na svoje telefone, ali s ovim kod A71 jednostavno nema usporedbe. Još tu ima dodatnih sitnica na koje samo Samsung pripazi i koji na kraju čine Galaxy A71 onim što on zapravo je.
a to je odlično zaokružen telefon. Ljubiteljima nešto većih telefona teško je preporučiti išta drugo što će nuditi vrlo dobre ili pak odlične komponente koje rade u nevjerojatnom skladu. Za više informacija detaljna recenzija će biti na portalu, a link je u opisu videa, a mene zanima samo jedno. Slažete li se sa mnom? Kakav se vama čini Galaxy A71? Do idućeg puta čujemo se dolje u komentarima ili pak na našem Discord serveru. Pozivnica je dolje.